mu minsi ishize twari turimo twibaza ari Rayon Sport na APR niyo izatwara igikombe. iyo urebye uko urutonde rwa shampiyona rumeze ubona ko amakipe agifite amahirwe yo guhatanira igikombe muri amakipe y'u Rwanda ni APR na Rayon Sport. Gusa harimo imibare myinshi aribyo nyirango ugiye kudusobanurira, cyane cyane hagati ya APR na Rayon Sport harimo imibare myinshi, harimo kwigengesera, utagira umukino utakazwa ku ruhande rumwe, ndetse mbese no kuharanira ko imikino yose isigaye igitsinda. Ubwo cyane cyane birareba Rayon Sport. Mu by'ukuri Bwana Mukunda, ubu APR ifite amanota 52, Rayon Sport ifite amanota 48. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu ikibazo aho gikomereye ubu APR urumva ko yo iri imbere cyane n'amanota agera ku 8. Ikinyuranyo cy'amanota 8. Icyo kinyuranyo rero ni kinini ukurikije imbaraga APR igira, ndetse kandi kabizahura na Rayon Sport umukino umwe bafite ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatanu. Ariko uyu mwanya rwose abakunzi ba Rayon Sport icika intege, amahirwe ku ikipe yabo aracyahari. Reka tunyarukire rero ku mugabane w'i Burayi, aho tugaruka cyane muri shampiyona y'Ubwongereza, Champions League nayo igeze ahantu hakomeye. Biri kuvugwa yuko ihene yaba yiboheye kuri Mucoma ndetse ko hatagize igikorwa yamwivugana. Bakunze Umushinga TV turabasuhuje. Uyu ni wa mwanya mwiza tubagezaho ibiganiro byacu, ibiganiro bikubiyemo amakuru avugwa hirya no hino, duhereye mu Rwanda, akarere u Rwanda ruhereyemo, Afurika ndetse no mu isi yose muri rusange, aho tubagezaho ibyiriwe bivugwa cyangwa se amakuru akomeje gucicikana hirya no hino. Rero uyu mwanya nk'uko bisanzwe muri kumwe na Ndamukunda Jean Pierre hamwe na mugenzi wanjye Ntakirutimana Vincent. Amakuru ni meza Bwana Mukunda. Meze neza. Turaho pe. Ndabibona. Yego. Uyu munsi rero turashaka kuganiriza abadukurikiye ku bijyanye n'imyidagaduro, aho tugaruka ku mupira w'amaguru, tukabagezaho bivugwa muri shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere, tukagaruka ndetse no hanze y'u Rwanda, aho tunyarukira ku mugabane w'i Burayi tugakomoza kuri shampiyona y'Ubwongereza. Cyane rwose Bwana Mukunda, ubu n'ubundi amakipe aracyari muri kuruse, cyane cyane mu Rwanda urabizi yuko amakipe arimo yegera igikombe ndakamanuka. Mu Rwanda birashyushye, tumenyesha abadukurikiye yuko amakuru avugwa mu Rwanda turayareba mu buryo bubiri. Hari igikombe cy'amahoro Peace Cup, nacyo kigeze mu mahina, abakunzi bacu turabamenyesha aho bigeze. Tunagaruke rero kuri shampiyona icyiciro cya mbere mu mupira w'amaguru, aho harimo guhatana gukomeye cyane mu makipe ari guhatanira igikombe, ariko hari no guhatana gukomeye cyane ku makipe ari kurwana no kutamanuka mu cyiciro cya kabiri. Aho ngaho ngira ngo niho ruzingiye. Iyo tuvuze amakuru y'imikino, ubu ngubu ahantu hari ikibazo ni amakipe arimo kumanuka mu cyiciro cya kabiri, cyangwa se arimo guhatana no kutamanuka, kuko ntabwo arimo amanuka. Ni ikintu gikomeye kuko ayo makipe mu minsi ishize rwose twagiye tubona yihandagaza rwose, akadwinga amakipe y'ibigugu ku buryo na n'ubu biracyakorwa kandi biracyarimo, kubera yuko ntabwo ushobora gukina n'ikipe ubu ngubu irimo imanuka guha inzira. Nta kujenjeka rwose. Reka rero tubyinjiremo ido n'ido. Ubu ngira ngo turacyari ku munsi wa 27 wa shampiyona, turi kwitegura umunsi wa 28 wa shampiyona. Wakomeza utubwira none mu buryo burambuye ibijya mbere, ibivugwa muri shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere. Reka duhere muri shampiyona ya Peace Cup, turaza kuyisoreza. Mu by'ukuri Bwana Ndamukunda, twakwibutsa abadukurikiye yuko shampiyona yo mu Rwanda ibirimo amakipe menshi atandukanye, ariko kandi twaba dufite n'amakipe twakwita nk'ay'abashyitsi, amakipe abiri yaturutse muri Sudani,
Al Merrikh ndetse na Al Hilal, ayo yose akaba akina mu cyiciro cya mbere mu Rwanda, kandi ikipe izaba iya mbere mu Rwanda n'ubundi izahabwa igikombe batitaye ku gihugu iturukamo, yaba ivuye muri Sudani cyangwa se iri mu Rwanda, cyane ko Al Hilal ubu ngubu ariyo ya mbere igakurikirwa na APR yo mu Rwanda. Bivuze ko bikomeje gutya Al Hilal yatwara igikombe, hanyuma izindi zigakurikiraho zigahabwa amafaranga. Twarabivuze ubushize yuko ikipe za mbere bazazihemba kugeza ku makipe 8 mu buryo bwo gukomeza shampiyona y'umupira w'amaguru mu Rwanda. Iki ni ikintu gikomeye cyane cyashyizwemo imbaraga ku bufatanye bwa Ferwafa na Minisiteri ifite siporo mu nshingano zayo. Ariko kandi tukanibutsa abakunzi ba ruhago badukurikira yuko iyo turi kuvuga ikipe yatwaye shampiyona, tuba tunagusha ku ikipe izasohokera igihugu. Ako nako rero ugira icyo ukavugaho, kuko uyu munsi dufite amakipe yavuye muri Sudani. Ntatekereza ko ejo tuzumva iyo kipe yaserukiye u Rwanda ku bijyanye no gusohokera igihugu nyuma yo gutwara shampiyona. Ibyo bipanze gute? Mu by'ukuri Bwana Mukunda, n'ubundi nta gihinduka. Ikipe hagenda amakipe abiri mu gihugu, yo muri Sudani n'aba yatwaye igikombe, hazajya n'ubundi yo muri Sudani ihagarariye Sudani, ndetse niba iya gatatu cyangwa iya kane, cyane ko haje amakipe abiri yonyine, hazahita hakurikiraho nawo yo muri Sudani, bizajyana ari abiri. Mu Rwanda izaba iya kabiri, mu gihe iyo muri Sudani yabaye iya mbere, izahita yitwa ko yabaye iya mbere, itware imeze nk'aho ihagarariye ikipe yatwaye igikombe mu Rwanda. Nibyo nashaka ko abakunzi ba ruhago basobanukirwa neza. Uyu munsi shampiyona y'umupira w'amaguru mu Rwanda mu cyiciro cya mbere ihuremo n'ibihugu bibiri, kandi ibyo bihugu byose bikeneye gusohoka. Ni ukuvuga ngo izaba iya mbere mu makipe yo muri Sudani izasohokera Sudani, hanyuma izaba iya mbere mu makipe y'u Rwanda ishobora kuba iya mbere mu makipe y'u Rwanda atari iya mbere ku rutonde rwa shampiyona, iyo nayo izasohokera u Rwanda. Icyo ni cyo nagira ngo abakunzi bacu bakurikira uyu mwanya basobanukirwe. Bakomeza. Mu by'ukuri Bwana Mukunda, ku itariki ya 24 z'ukwa kane 2026 azakina AS Kigali ndetse na Gasogi United, ongera akine Gicumbi na Rutsiro. Ayo ni amakipe nayo harimo menshi arimo arwanira kutamanuka, uretse Gasogi United yo igaragara ko ari ifite imbaraga muri amakipe, ariko aya yose aracyafite amahirwe yo kutamanuka akaguma mu cyiciro cya mbere mu gihe yaba yitwaye neza. Bwana Mukunda, hanyuma dukomeje n'ubundi shampiyona y'umupira w'amaguru mu Rwanda, mu minsi ishize twari turimo twibaza ari Rayon Sport na APR niyo izatwara igikombe. Twari tumaze kubivuga yuko ubu Rayon Sport iri ku mwanya, iyo y'ubungubu iri ku mwanya wa 4, aho ikurikiye Al Merrikh yo muri Sudani. Al Merrikh ikurikira APR, Al Hilal ikaba iya mbere. Mu by'ukuri rero iyo turebye fixtures ukuntu zikurikirana cyangwa ukuntu zizakina, ubona turebe kuri Rayon Sport, turebe na APR, turebe ni iyihe izatwara igikombe. Mu by'ukuri wenda abadukurikiye bisobanukirwe neza. Iyo urebye uko urutonde rwa shampiyona rumeze, ubona ko amakipe agifite amahirwe yo guhatanira igikombe muri amakipe y'u Rwanda ni APR na Rayon Sport. Gusa harimo imibare myinshi aribyo ngira ngo ugiye kudusobanurira, cyane cyane hagati ya APR na Rayon Sport harimo imibare myinshi, harimo kwigengesera, utagira umukino utakazwa ku ruhande rumwe, ndetse mbese no kuharanira ko imikino yose isigaye igitsinda. Ubwo cyane cyane birareba Rayon Sport. Mu by'ukuri Bwana Mukunda, ubu APR ifite amanota 52, Rayon Sport ifite amanota 48. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu ikibazo aho gikomereye, ubu APR urumva ko yo iri imbere cyane n'amanota agera ku 8, ikinyuranyo cy'amanota 8. Icyo kinyuranyo rero ni kinini ukurikije imbaraga APR igira, ndetse kandi ikaba izahura na Rayon Sport
mu mukino umwe bafite ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatanu. Urumva ni ikinyuranyo cy'amanota 8 ariko ukirebye mu buryo bw'imikino harimo imikino 3 kandi muri iyo mikino 3 bombi barayifite ariko by'umwihariko hari n'uzabahuza. Ni ukuvuga ngo rero uzabahuza Rayon Sport iramutse iwutsinze igatsinda na yindi 2 hanyuma APR igatsikira mu yindi 2 biragaragara ko Rayon Sport yaba itaratakaza amahirwe. Mu by'ukuri Bwana Mukunda imikino yo bafite ni myinshi ariko iyo mikino 3 imuvuga nimwe ikomeye ya yindi ibona ikomeye kubera yuko iyo tuvuze imikino 3 twa turimo tuvugana nawe wari muvuga amanota 9 ngo niyo turi kuvuga na amanota 9 wari muvuga ariko kandi iyo urebye Al Hilal izakina na APR ndetse Al Merrek ikine na APR na Kiyovu nako na Mukurikino na APR kandi ni amakipe akomeye cyane izanakine na Rayon izanakine na Rayon mu by'ukuri reka tubanze turebe mu buryo bw'imibare Rayon Sport izahura na Kiyovu Sport ni ikipe nayo itoroshye abakeba bamaranye imyaka myinshi yongere ihure na Bugesera nayo Bugesera yimerera nabi buri cyane iyo isanze hari yegura ariko none icyo gihe Bugesera izaba yaje kuri Rayon Sport nta kibazo hanyuma yongere ikine na Gorilla kandi Gorilla nayo irimo irihagararaho bitangaje muri iyi minsi irakomeye yongere ikine na Marine Marine ni umukeba nawo mu bundi buryo hari abayitekereza nka junior ya APR noneho yongere ikine na Muhanga yagiye i Muhanga yongere ikine na APR urumva ko ibyo ngibyo kuri Rayon Sport biragoye cyane kuri APR biragoye ariko biracyashoboka nicyo tuba tubwira abakunzi ba ruhago umupira si intambara siporo ntabwo ari intambara ni ibyishimo ariko uyu mwanya rwose abakunzi ba Rayon Sport icika intege amahirwe ku ikipe yabo aracyahari abakunzi ba APR bakomeze bayibe hafi amahirwe aracyahari aha niho tuhera tuvuga yuko shampiyona igeze mu mahina reka turebe nyine kuri APR ariko Rayon Sport na Bugesera ishobora kuyitsinda nibyo ikaba yatsinda na Kiyovu igatsinda na Gorilla igatsinda yewe na Muhanga na APR yayitsinda uko so bwa mbere yabikoze na Marine se buya yayitsinda na APR cyane byose birashoboka reka dutegereze APR ifite iyihe mikino rero APR ifite Gicumbi sibyo ifite Al Merrek ya makipe akomeye ariko bajya bavuga ko Al Merrek yoyo bona APR ngo bafitanye ubumwe iyo bageze muri course y'igikombe kandi kereka hajemo ibindi bibaza ariko nta korabo yagombye kubiri mu mikino APR nanone izahura na Rutsiro ariko yo izaba yisanze i Kigali ntabwo ari hariya Rutsiro ifite imbaraga n'abafana bakomeye barangaje imbere na Scovia menya atangamo agatubutse kubera yuko ejo bundi na morale ubwayo buriya ibikenewe ayiha morale cyane APR na AS Kigali aho kuri APR no kwihuta APR na Al Hilal nayo bavuga ko ifitanye ubushuti na Rayon ariko kandi mu mupira ahangaha ni mu gikombe ngano gupfa no gukira akongeraho kandi APR ahizahura na Mukura ejo bundi ndetse ikazongera igahura na Rayon Sport bitariki 2 Bwana Mukunda iyi championnat nuko ihagaze ariko ku mibare uko ubu bihagaze bihagarariye ahangaha igikombe cyabari icya APR Bwana Mukunda niko bimeze ariko ntibirarangira reka tubitega amaso wakwibutsa abadukurikiye aho igikombe cy'amahoro nacyo kigeze mbere yuko twambuka tujya hakurya y'amazi magari igikombe cy'amahoro ku bakurikiye umushinga TV kigeze muri kimwe cya kabiri habanje raundi ya mbere muri kimwe cya kabiri ubwo APR yatsindaga Etincelle ibitego 3 yisanze iwabo hariya hakomeye zigomba kuzikunda gutsindirwa Rayon Sport nayo yisobanuye na Gorilla banganya igitego 1-1 ariko kandi hari imikino yo kwishyura izaba mu kwa gatanu nicyo kizagaragaza ni yihe kipe izagera kuri finali kugira ngo harebwe izakina finali Bwana Mukunda nibyo tuzakomeza kubikurikirana tubimenyeshe abadukurikira reka tunyarukire rero ku mugabane w'Uburayi aho tugaruka cyane muri shampiyona y'Ubwongereza Champions League
nayo igeze ahantu hakomeye. Vincent, biri kuvugwa yuko ihene yaba yiboheye kuri Muchoma ndetse ko hatagize igikorwa yamwivugana. Bwana Mukunda ibyo uvuze nibyo, si Muchoma gusa ahubwo na nyirakabari icyarimwe, kubera yuko Arsenal yatangiye ku munsi wa mbere iyoboye shampiyona, none igeze hafi yo gutwara igikombe birangiye binaniye. Man City biranganya amanota, biranganya ibitego, ariko Man City ni iya mbere kubera yuko mu mikino bahuye nyine uwa nyuma Man City yatsinze Arsenal. Nibyo twarimo tuvuga yuko bitangaje mu minsi ishize rwose ukurikije urugendo Arsenal yari yakoze, ikipe ifite abakunzi benshi mu Rwanda, abantu benshi rwose bavuga ati iyi sezo ni iyacu, ubu rwose igikombe turacyegukana. Ariko niho twarimo tuvuga mu mvugo wenda yuko ihene yiboheye kuri Muchoma ndetse ishobora no kumwivugana. Ubundi Muchoma biba bizwi ko ari we uyirangiza kugira ngo ayitunganirize abakunzi bayo. Uyu munsi rero ku bakunzi ba ruhago cyane cyane bakunda gukurikira umupira w'i Burayi muri shampiyona y'Ubwongereza, bigeze ahakomeye aho Arsenal itakaza amahirwe yo kwegukana igikombe, aho Man City rwose bigaragara ko yakaniye. Sinzi niba hari ikindi wakongeraho. Mu by'ukuri Bwana Ndamukunda, iyi Arsenal y'uyu mwaka n'uyu mutoza wayo babuze igikombe cy'umwaka n'ubundi, cyane ko bamaze igihe kinini batagikozaho imitwe y'intoki. Ntekereza ko nta kindi gihe bazabona amahirwe nk'ayo bari bafite ubu ngubu. Ibi bikaba bibabaje abakunzi ba Arsenal cyane, kuko bari bafite morale, bafite icyizere y'uko rwose iki gikombe ari icyabo, ariko mu buryo butunguranye nabo batasobanukiwe Man City irabigaranzura, ariko ntibirarangira. Ntabwo Man City ntekereza ko ishobora kongera gukora ikosa ry'aho yari iri, yigeze kujya bayirusha amanota 10 nangahe. Ubu ngubu rero nta nota bayirusha, ikindi kandi iyo iri ku rutonde ni iya mbere. Kuba rero Man City iri ku mwanya wa mbere biragoye kugira ngo ibe yava ku mwanya wa mbere. Reka tubitege amaso, tuzabimenyesha abakunzi bacu bigeze ku musozo. Mwakoze Bwana Ndamukunda. Reka dushimire abakunzi bacu. Amakuru twari dufite bijyanye n'imyidagaduro, aho twagarutse cyane cyane ku mupira w'amaguru, tureba icyiciro cya mbere cya shampiyona mu Rwanda, tureba ku gikombe cy'amahoro, ndetse tunyarukira no ku mugabane w'i Burayi, aho twavuze kuri shampiyona y'Ubwongereza, aho Man City kugeza uyu munsi iyoboye urutonde rwa shampiyona ihigitse Arsenal yari imaze igihe ku mwanya wa mbere. Reka dushimire abadukurikiye, tubararekera gukomeza gukurikira ibiganiro byacu ku mishinga. Murakoze cyane, naho utaha. Murakoze cyane.